si omwe ya ebintu ebyo ensonga ezo yazizamu zamulemera yakakayata. Emitwe y'amakuru yaba nekushyibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomesebwa abakugu kandi baheba omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Amakuru ombwijire abekemwe batematemirwe omuri Isingiro Town Council omuri Isingiro District kandi batekatekwa kuba bisirwe omujenyi obire abararire ebibire aha cyare cha Rumegana omuri Mabona District ni Isingiro. Akagwe kagwera batura aha cyaro cha Rumegana Mabona Isingiro Town Council ubashanga abekemwe batematemirwe kikarenga batura. Aba bashanga Vivian Kirubagasha omyaka nkaga n'umutabana kandwanawo Ezra batematemirwe omunju yabo. Kureba umuryango gwo kubanza ikisenge cyo kubanza nsanga umuntu wena aryeshaga mayo ntafire rebo gwafire atizana mu kindi nze mu kisenge kindi nabo nsanga umuntu ubwo afire okuba nabazima tokubasa kwizo kararo mu ntebe ukanga kubyama ukararo ureba nyoka karana areba kumire ukaruka genda nabo cyo tuzumirire kintu cyo munonga nagameze tuyambe yaguma bakwata abantu abo batakabahereza bondo batakabarekura babakomere kimwe kurjira hari mu ranwa ahurire ndurusha hamwe ndazekiro nuko kugeza aho kutera cyamane simu BHT yakwata konka watamanyire ngo babene bita baranwa be yakimanya mukashishi furampure nduri yagamba ati ntera cyamana akima mutere sima bara kukikwata endure gumizamu nyuma kansita mandara nsita mere yibasesera kanze kubuza baranwa enduru bajurura kuni mu kansanga moye yigurenzo abunabuze kuzamura nuko wafa umubuza ati tenduro jurire tenduro jurire tukati kumanya heje kona baturana batunga kakumu omutabani wo mukikoro ogo ndijo uwamanye rya Ronald omutura wa kaberebere ngo kubana watwiraine obutichizana nyina nangwa nabo tubayenda kurebeka kamera zitu nibagera ngo nyakuteka tekwaho abiyariro munju ngo mujenyi abene nangambira umutabani mbamweta Ronald natura kaberebere aruno buyiza kataya yana munyanya nashyirwa akafunzu nyinabo yaba bagire nkoko yaba tekera barya yabara umuze ngo akarara pici utarabyana mukuru wehezera nawe yarara mu ntebe atecazira Ronald kubyamana yenda kutwita nziteka okubaye no mutabana akargaha yaza umunzu muyiza kataya ire bamwarra yanga kubyama mbiro byahwire yarara stamira pici na nuko mutabana nuko afire naho yarara mu 10 utarabyanda kubwira gasha kwa Ruth wamayi tugumiza mu namakuru omushiki watirwe abashomesa abira mazire sabitiyo nari kujanja bwo bufita bwa nyuma y'abashomesa barimo na mukuru w'ishomero okumutera bakasiga no guhara itaka ogu asiwirwe okuruga ahirwa rya DC Wizbera omwejo watirwa abashomesa bwa nyuma yo kumutebenkanisa kusiburwa mu irwarro omunyishengero Francis Mwizuche yayeraganso kutandika kuhera mu cyogu abirarwe musiniya yo kubanza okusiyasiniya ya mukaga mero rugumeho kandi ryongere gukora kurunji konkane cyango kandi kikuru no kurangwa amagara go mwana yakira kurunji kandi twamuronderera indi shomero yayongera kushoma kuba umuntu wo mugashonye nshaka tuntu the road should take its course. The people who are culpable have to face the law. Secondly, the people who are culpable should compensate. Nitwankabe bembezi nitwiza kureba kitora mukore konka those people who are culpable should meet the treatment expenses. Oguhona yashashura sente zirwaro ezabaniza banzu bw'umwana ogu kandi aho turi kugambirevi we mukuru w'ishomero ya St Victor Secondary School Katara aho mucogo bamutunturize akakwatwa bitungwa abashomesa byakwatanise nabo tebakakwasirwe bari kikaba kirabire kironje kandi kijomirira kugira ngo umwana akatunga ibizubu kandi yaterwa yasisikara munonga konkanti simara hanga kugira ngo umwana akizire
kandi nayongera kubaje nawe cyo tuzaguma nturondo ko akubasa kumuyamba kureba ngo yongera kuba kurungi of course kitwegesa kabazire kitwegesa nangwa nabo abina bano mashome n'abatagine mu kugira ngo tugume twijuma abana bitu mu mashome turi kubafa. Nishima mnonga sima MP okwiza akasa surabiri yona yirwar niwe turasa surabiri yirwaro kandi ayona kupana transport umusho wanje umuka nisima mnonga wabara MP angara mwishuki umushawa y'irwaro rya DC Medical Center mu Rwizibwera yatugambira mbera ya Morini kandi twamusibura ari mu mbera nungi aho kuba tuzatakutambura atunabasa kutambura kandi akije bironda bitarije twamudressinga tubireje ahero birije so mba kujanja birumuka turizi umwana w'umuntu ishomero ni custodian w'umwana w'umuntu yakumwana we ngwaze kushoma yakushashora school fees note yakumuha security note yakuprotectinga life so okugenda ukatera umwana yo tinyine nshongano baza ku disciplining umwana but you cannot kill. Nde Evans Taremwa abwa TV West agacenchwire tugumiza muna gacenchwire abahangu mu kujanja w'abana bato borokero kwerarikira bwa nyuma y'umbaro gw'abana bari kuzarwa baruhire okweyongera omucanga echa ankore eki nikimanyisa ngo mwana naba yazarwa tine mu isyo gwa oxygeni ombongo kandi nagira ngo endwareji nemwe ahargezo eziri kurigiraho omwana yafa yaheza kuzarwa. Abashaho nubajira nk'umwana okuzarwa rihirenkiretwe enshonga nyingi kandi omuri ezo harimu abakazi abinenda kumirema baziyo kujema ebisha okuzarra omu bashaho b'ekyaro hamwe n'ebindi. Bamaama abamu basobola okwekotinga leeti mu ddwaliro omwana ebisa bibadde bijja nga bingi maama naaba nga atuuse leeti omwana n'atuuka ng'akooye. Ekirala oluusi omwana ebisa bijja ng'omwa gw'abaana tegunneggula kati bamaama abamu sinti tubanenya naye bamanyi okumira eddagala eribayamba bagamba abo owulira ebisa bitandise mmira eddagala lyanguye omwana. Omushaho Businje nagira ngo omwana okuzarwa ruhere navuga n'ebizibu byingi yaba nakura ebirimu okuremwa kushitama okuzingama okurema kutambura hamwe n'omwana okutandika kugwa ensimbo. Usanga omwana yafa batafiire nabaza kufuna ekizibu ekyokubanza omumaisho nitukimanya nti omwana alina okusitama alina emyezi ali myezi alina kwika myezi 6 omwana abaza kutasitambura owala obwobwire alina okutambura alina omwaka gumu nabaza kutatambura ari obwire then twiza nitubareeba nti oba omwana wange noreeba alina omwaka gumu takutambura tukubuuza okamuzaarwa munamuziira kabarya oxygen. Abahango nibahabura abakazi okukora ebintu bishatu bikuru omuri okukyebeza enda okwerinda kujema ebisha otiireho n'okwonsya abaana abamunonga. Bw'oba ogenza awaka omuzadde gwe kyoteekeddwa okukola ekisinga amaanyi kulaba nti omwana ono yeeyongera okuyonka. Bw'oba ogenze waka tuba twagala omwana ono ekitasuuka mu ssaawa 3 mu buli ssaawa 2 ku 3 abeere ng'ayonka ebbeere. Temumuwa birala tetwagala mumuwe birala nga abamu bafumba obunyaanya ne babawa supu obunyaanya abalala baagala bawa obutiko busupu obw'obutiko abalala baagala kubawa abamu babawa nno n'enjaga. So ne bannaffe abali abazaalisa abakyala bano bw'otuuka nga waakiri tojja musobola teweesiba ku muntu muwoleze mubeeru nga bukyali. Omukyalo oba nti azaala balongo abo bo baali badde babeewala ne babaweereza mu ddwaliro eka kuzaalira balongo ku kyalo. Abalongo kyali badde kinyunoza era mu ddwaliro kubanga ekyo tekiba kintu kyangu. Omwana mwasobola okuvaayo bulungi omulala n'agaana. Omwana owazaarwa ruhire n'ateebwa omu byoma kubaasa kumuhwera kutebeekana. Izooba rya nyuma baziyo Uganda yeegiisira hansi yona kujaguza ekiro ky'ebyamagara kandi amaani mingi bagatiira kurwanisa ekizibu eky'abaana barikufa baaheza kuzaarwa hamwe n'abo abarikufa batakahikiza emyaka 5 y'obukuru. Uganda ekata omukono aha kihandiiko ky'ensi yoona eky'ebyamagara eky'okucendeeza abaana barikufa nibazaarwa kuruga aha baana 27 aha buri baana 10 mu mwaka gw'2020
2016 okuzaha abana 21 buri bana 10 abarukuzarwa twaza kwika omwaka gw'2030 amakuraga gashakwa Edson Kinene. Bebale Edson Kinene twaza kumaraho tugaruke n'icweke cya kabiri. Nk'abazire n'ikintu kikuru munonga kumanya ngo turiyo nituzombera yukuru aho budget izatirwa neza zitu nk'abazire izigwena ngo tuzikirize arimo imyenda arimo ibyo kurya n'ibindi konka nyenda tureba kintu priority ecebembire ni ikikuru munonga niki nyowe nkomuzire kandi urwajoro nkomwembezi nindeba okushashura fizi y'umwana shemerere kubanza n'ibindi tukakurataho abukuba nimbasa kurya ekiro kikuru ntagwine n'akanyama konka omwana wanje ayishomera watara kumubaje kunda hanze futerera nabona kasende amuhero gwesandi ibiri amuhero gwokwezi akanyama ninkarya kandi nanangwa na bamwe buri zo binyama tuzirya. Okwegesa emyoga mutakakitwara muke cy'abantu abakozere kubi arengo rwa hansi kutekateka domwana wanje buyakora kubi nomwese mwekutwara ombyemyoga emyoga nitwenda mu abagezi nitwenda mu abantu abashirege because tokwata muntu ayakire kubi ukajya mu bakundu cesenzo tokwata muntu uwakire kubi ukajya mu yakubayaringa musanyarazi tokwata muntu uwakozere kubi ukatekateka kuti nowe asemekane motoka y'umuntu. Hapana, abaziri twabana twenda kutungura ihanga ryitu Uganda kuzaha murembe nkagana amahanga g'abazungu guteka ekintu cy'emyoga na munonga umumiso kandi tukiteke hamani kandi tukoncentratingeho kandi tukora n'ubwegendesereza. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Shoes are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oh gosh, is it gone? Inyenda karoni, nigamaka phone, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. Turahamwe niwe na MTN ebigendererwa byitu tibyine kizibira. We are what? Unstoppable. Orero tomurungi nobwire bwokwibuka ekiro kisisire kireke Rosfom mpaka sheshe karongi Paradia Rospring Rosfom Ejini biti Dokuro busas mukasheshi Nikuko masaji ngomu chirochuna Werare nko mwerere n'umufaratsi gw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Rosfom ensiyebero toburunji Ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushange ibiri mukaga note ina itanu. Narishi note mushange
772 Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma izirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezrimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto ninga shi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutayire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, serving lives our passion. Skylight Hotel eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanju mwenda 18 ninga notu mushanju notu mukaga ashatu na mukaga ashatu ni ishatu. A smile that is white, fresh and beautiful is a smile to be proud of. Discover new Colgate White and Fresh for the whole family with high quality and an incredible price. Manager, ogito wagito. Konka bantu mu kidara kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanzu zibe shamushanzu. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanzu. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukazakunyumbo. Na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 Ayi bene nze musajja wo Stewart Kalisa director Mpenko Drink ngamviride mu Bende district nkwagaliza amazalibwa g'emyaka 7 amalungi nga bwe tujaguza nga tusanyuka olw'amazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka bera n'ekyo kunywa kyaffe ekya Mpenko Drink ng'eri mu kacupa akalungi akaliko ekifaananyi ky'ente nga ente y'amayembe amawanvu ate tulina ne sabuni yaffe eya Mpenko Star Soap nga naye eriko ekifaananyi ky'ente y'amayembe amawanvu kye twekakasa gwe mutindo ate tuli mu ggwanga lyonna wangaala Ssaabasajja Kabaka. Mpenkoni.
Uganda College of Health Sciences Bwindi hamwe na Uganda Nursing School Bwindi eziri kushangwa Bwindi Kanungu nibakumanyisa ngo bine myanya aharyabo abarikwenda kutendekwa harengo rwa certificate om laboratory nursing hamwe na certificate om midwifery na rishobuzarisa diploma om clinical medicine diploma om nursing direct entry ahabwa extension program diploma in midwifery ahabwa extension program amashomo aga certificate om laboratory diploma om clinical medicine hamwe na certificate om nursing gariyo ahabwa buceka obwa scholarships amashomeraga gariyo ngatunguka okuba university ya African University of Science and Management okumanya biri kuceraho tera notu mushanju mukaga nshanju na munana 9151 tuzi necyo kunywa kirungi nawe cyo nindebeka ngo nakikozesa buri zoba nobunkuba mu office nintekwa kureba ngo kirimu umukakiriyo abayika yanjye nubacumanya ngo kituzi nekintu ekitashimiye kuba ncho buru mukayitu abandi kuba shahizi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyowe nimba ubwirobwe abandi babanu baza kuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga kazo muyigabu ni hayoroni yanyamba kurakoranisa business yanjye kandi abantu babona bakwereza roni reno ugumano garayo sente zabo kandi nindeba ninteraje sente zabo ntine shonga kandi nyambere kurakoranisa business yanjye kandi nintera abantu bono umuranga bazo mu banka ya Igabu bihe sente zabase kubayamba batambuze imirimo yabo Igarabu weju tifa masako Igabu eiziro kwera omukutungwere ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga weju na kanunka branches omuri buheju district na Kagarama branch omuri Kagarama town council ntungamo district tera noti mushanje munana mukaga noti 13 noti 2 zamu omugacencire kwaba kuri kuciramerwa omucyare cha Murari North muri Bugonji Town Council Shema District akuzikobire na kurenshonga z'abakozi n'ingashini ya Human Resource Officer wibanda Municipality Maclean Amanya kuhika kushendekereza Maclean Amanya twashanga bazirebe nibaragata koma Makini abiri nabasa kongera ahabyawe ngo kuba no plani akweza okausi ani kutabaranga amanya Makini muchuko mukama akumva musinzi ecyatira yo kuruza abantu no kugira ngo abana ba Maclean bona ishe babazibire kuzikanye nabo no bakuba abanyabuzare bahabira shwirwe omuri nyabukibanda yamabashije bashwire murebe ngo hagati yanyu abakazi banyu nabashije banyu akurukundo etakwa kandi yo kuna kuri ntingo cyaro barubwirande amwami yafureda da nirukanga ninga mwami yoramu ni mtomo toka jimtwaro wao ale na mungu twende kundo embabazi no kusasa makenera mungu chokwe kunda akakura mungu chokwe kunda ni ngano majobe kunda tukumaliza mpea ishone twere tordawo byati 15 dawo darudi ebyati 15 yomaze no kuturuta kumanya ate biba baziro bantu bagamba hamba ate byaba bitaryo ate family yari kwibanyaniza kubareka indi ndumse yo kuyagamba Maklean wo kubije
aba family ya Maclean bayereko butashemerwa health in charge w'irwaro rya government eryariho ko health center for muri Banda arukumanywa nka Dr Peter Rwambuka no munyamahe obu bari kugira ngo na hati bace bakuratire ne babatina tinsa hati nkebuza babanda batine za connection bo barbo bat ngo hati mbwe postmortem neteka korra mbarra ubwe ko rwambarra abamwe barumba jaguza ngo ubiyiza mbarra twaheza hati ekituruhunikiya kunga mbwenu wakana kutera amasumu DPC tukamugambara ngo hamwe kuko hari interest. Omuhabuzi wa president anshonga za manifesto Professor Ephraim Kamuntu yajumirwe kikorwa kikozerwa mukozi wa NRM ari kugira ngo abantu nkabo ruhanga tarabasasira Kwa waryo mushinja noenda kutero noenda kurwana otero mushinja mugenzi wawe manyo ngo mushinja ko kutero mukazi ngo mushinja nagira twanka omuntu wena otarkwera abanyabuzare no kushira munonga abo mukaye biraye hakino kwikiriza kandi nabari mubi okukira otakikirizaga Kamuntu yayongera yashobora abashije amateka 3 agubatashemerire kwenda aha muntu orukwetwa mukazi omukaba kizara afta namabere oyo kama sherekage shotageine orukure byo kwerinda bwa bushenye mpango ninga RPC yagira ngo obegwa ninga gukaka iba wa Maclean na ija kukwatwa The RPC, we are in touch and we are trying our level best to look for the culprit, and we want to request all the people that if the suspect is seen, we can report to the nearest police. Twagamba huna Dr Peter Rwambuka mukuru w'irwaro rya Ruhoko Health Center 4 owabeka ya Maclean barkwetombitira. Because I said I met the dad. Okay, he called me. Iba umukazi. Yanga mangu yafu. Then yajangu you come. Tugenda hamwe mzee nkamtera no kumtera mtera yantera jatatu Maclean yakora chi. Because I was with them abakumala bodas. So then so I went to the dad to agamba hamwe the following day namwa ukinya mgano kwa event mzee ekitiza bakora kibakora postmortem. Twayenda kumanya kakwata ku Dr Peter aine niba wa Maclean obwa hataburuza misho nabyo tiyayenda kubigambaho. Not actually the husband of the lady one. I work with the lady. Two, when she got sick, I've also treated her several times. I've referred them. So I've been with them almost. Itakomwitaka jomwiju gasha kwa Mike twachire umurushema tarukubanganisa tugumzamu namakuru ituri kugambira becare ca Chembogo muri Banda kirahace kwinduke cy'amatungo gonka bwanyuma y'ibyo kwerinda okwatabo abari kutekateko kwenyijira umucikorwa cyo kwita polisi Chemonges nabandi bakatoroka ahacaro nka TV West twatayira ecwekechi okubasa kurebe mbero kweri bwanyuma y'abantu 29 kwatwa okubasa kweraho polisi mu kuchondoza. Tugumiza mu namakuru Erizoba Rubindi Farmers Savings and Credit Cooperative Society Limited bageraho urukiko rwabo rw'umwaka urwo muronde ogwi 14 bamemba basimwa abwokora hamwe n'entunguka ya sako.
aba Rubindi Farmers and Cooperative Savings and Credit Society Limited rizo bageraho urukiko rw'umwaka rw'umurundo rw'ikomena urwo kuganira habikoze rw'ahamwa ko guhwire hamwe n'abagenderire gukora ukurebeka ngo emirimo yasakweji agenda misho abantu aho kwenda kuhisente umusako babanze betebekanse bareba kuza biha esente ezo kushashura kandi batakazitwara bakaziteka mu bintu ebitine mugasho aratware sente azikorese ikintu ecyo mugasho kandi twaba habura kandi twabisya ngo nawe yemerera umuntu n'ubujunanizwa bwawe ukora ngo umuntu nawe yashashura esente za banka rero zizitu tuzihera bahamago bagaruka basika abo kubona gagenda ngakendera kandi ubundi habo kuteganisubwa mu kushashura nituganira nabo tukurabira imihanda mingi ni muko mahando gwa arbitration credit team yitu nayo nebuga naba abantu abo kushara kuteganisubwa mu kushashura mbwenu tukagereza ko karasinga members mu muringo gwo kwivuza hagira ibya kuteganisa mu tuganira natureba uko twakuyamba bamemba bashabwa gukora hamwe no kurwana sobworo hamwe no kwegesa abatahi babo omugasho guriyo mu kubikira nyenzi jeza aho kugira omugasho jeza aho kugira ki omugasho kora abariho uriyo wacu ombyora bino koro bya byo byana uyebuze ikindi ho ninkora ikindi ho nintekateka ikindi kiniro omugasho nyowe na nabantu banje baza kwegerera ariko kwisha kwebuzo musako bakija na bagenzi babo ngo bibese za sako mwisha mungaroni kongegerera bacani kigezo kunya business umuntu twabasai n'umuntu twabasai bamemba n'abagira ngo sakwe bahwerire ko bicara kandi bahayo na sente zo kubahwera mu makagabo na mnonge byo buhinje no burisa Kenya mbere abarisa banje rimwe kubashashura nyine famu mukashanda ubundi sakwe ne branch ndiyo murisa murungi kandi umuhingi mbweno embikira na sente nangwe kampana rona na gurente zo kurisa okukira mnonga na wabo ine emergency kusaba loan emergency abembezi bayo tubakakuremera umunonga bakupereza loan emergency omarire ibintu by'abana ndakora business zitamburaje abebembezi basimo muri moguriyo no gukorwa Rubindi Farmers Cooperative Savings and Credit Society Limited kandi bahabara bamembo kwe hari umuzigo kunyaga ahabwo kubanugaruze imirimo yasakwe nyuma Rubindi Farmers is actually regional economic say Rubindi Farmers is one of the fastest growing circles in the region. Sakweje inamata jagarmwe ya Rubindi igorra branch akashanda hamwe n'eryambara amahembe gente amakoraga gasha kwa Anita atkunda Anita aho turi kugambira ebe cyane cya Chembogo muri Banda kirahace kwihinduka ecyamatungo gonka banyuma y'ibyo kwerinda ukwata bari kutekatekwaho ukwanyigira umucikorwa icyo kwita umupolisi Chemungesi hamwe n'abandi bakatoroka ahacaro nka TV West watahire Chekeci okubasa kureba mbero kweri banyuma y'abantu 209 kwatwa okubasa kweraho polisi mu kuchondoza Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kensheko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city ukumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga atano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe
muzeire ukayenzera omwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera omwana wawe yagira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okwesa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Masaka Road tuterera ha namba zesimu 0 ashatu n'ishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina 88 00 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary and boarding school. Nitwakira omuri Rwambara Sweets omwanya gw'obugwaje n'obuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall ey'omutindo gwa higuru enebyo kwejunisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no endo mwanya gwo gukoreramo za seminar board meetings n'ebindi omwanya ni Rwambara Sweets conference center twine bishenje byo kuraramo eby'omutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara y'omutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 358 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje 5 noti emwe 34 nshanje 4 Katochi yerino bunuzi bwayo Katochi kerya mutindo okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa Katochi mugume munywecho Katochi yerino bunuzi bwayo Katochi kerya mutindo Katochi yerine chama chayo muhute Katochi yerya mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho olino mutwogoluma emimire ejiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lwamanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo Musei kwa badomu lwa Katoli ku ndongozi na nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library ey'omurembe computer z'ekika cy'ahiguru kandi by'emizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko eby'omurembe hamwe n'umwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. A smile that is white, fresh and beautiful is a smile to be proud of. Discover new Colgate White and Fresh for the whole family with high quality and an incredible price. Mukamanze naliachi. Era
ddala kituufu olina kyewalya nguze ebizigo kumpi konteina namba biganye nange saagala kufaanana bwe nti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kayibanda omusajja ngobya lususu lunnemeseza amaka gula ebizigo weesiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyoota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Uganda Christian University, Bishop Balamu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe. Ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwaka ogu. Amashomo ni gaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga galiga harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omu UBTEB. Beine byo kuhera beji okukoraje nka Computer Lab na Libraries za famu na Studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 chinana ne 5 nshanju ne 5. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't go. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily, or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence.
kankwanjurire St Lawrence Academy Schools and Colleges amashomero g'omurembe agari ya mutindo gw'ensiyona garimu St Lawrence Citizen High School Horizon Campus iryabishibonka hariho London College of St Lawrence hariho na St Lawrence College Paris Palais ejiyo negita no Faransa bine na St Lawrence High School Crown City na St Lawrence Citizens High School Creamland Campus bine the Academy St Lawrence Budo gine ebyo bwegese ebyo murembe abashomesa bari ya mutindo gw'ensiyona hotebirwe na standby generators swimming pools zo murembe ebyo kurya no buraro ebyo murembe buzima amashomero aga St Lawrence Gona ni Gashangwa hari Masaka Road. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. What, Jack? Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Abami abaprodenso atuyambe nnyo batutendeka nnyo era nkamwa kwogera nafuna accident kigere kino kyakutuka obuyivu bwe nafuna mu Prudenso nasobola okwekolako nga abaami ba Prudenso bwe batuyigiriza ogenda okutuuka mu ddwaliro ebbombo nga n'abasawo bambuuza owaayi oli musawo ngamba asa siri musawo ne wabula aba Red Cross baatuleetera abasajja aba Prudenso kubanga tebatutendeka gafa aba bodaboda okubeera Prudential. Let's live life together. Tuli nawe. Tugumuza n'amakuru omnyishengero wa Buhweju Honorable Francis Mwijuche ashabire abashaho okukora emirimo yabo batari kushorora omukwisya obuhereza omu bantu bona omu district ya Buhweju. Honorable Francis Mwijuche kushaba abashaho butashorora nubwabira ari mu rukiko rw'abashaho bona kwetorora Buhweju obabire beterine hamwe kurundo kubako basa kwetungura owe bakongera hantase y'amakagabo abashaho bare tubagendera abuntu buce endwara teyine Ruganda endwara teyine kibira cyo gutegeki endwara teyine ngunorgankahi uriyo musingo uriyo mutizi uriyo wa movement uriyo FDC umushija n'umushija ningo musheru no busheru nago cyo nimbasha ngo bambara gurra abantu baragurre batakurebera aha abuntu buce bwakwasa kureto muntu yafa atakufira mubara magana n'abantu naye bari we FDC nayo wa movement uri mu marwana ki amagara y'abantu Mugabe Pafura omuha abashaho nagira ngo bakororo mu mbere gumire hard to reach na mnongo mbwire bwenjura eby'entamburane bibakobe munonga ahubwo kugira ngo ne hantu hatakurugwa icyo kubanza ubyamu bwonka tubukumara umarwara right kubera icya kabiri ejura yago tokurugayo icya kashatu wanoza gukora ka outreach enguto zawo zigumire kuza kutembesha kutemba amabare ubuterezi byo nebyo tubyango icya kashatu tubakutwana hard reach allowance yitu imirimo y'abashaho bakora umurweju tugisima abo babuhweju no butuye tutongire kujiboneza kugira ngo emera zayo hatiziboniremo hacigumire korayo na no kuturayo nabwo cyo mushaho ushanga nakora mu ruhweju nakora mushasha nakora gahanga arushambya no ngwembera nebeta kabire kurungi sima mu behemu bakisha baheza mu ruhweju nzido kuhereza ingimanya mwe kutukunda yamuhi kandi torobi Buhweju ina marwaro ga health center 2 health center 3 hamwe na health center ya kana omugandi habakazo mu rubugonji mu district ya Shema bashabirwa kureka okuremesa makagaba batabano babo ahabwe mitwarize mbi ebarukoreka bakamwana babo ebi nebindi bigambirwa hakanisa ya Bugonji achidikonare umuru Western Kore Diocese obabire nibajaguza ekiro cha Mariam jeno kazo wabaze kugira ki koka bakikuru harimo bari barabwiza nene no kumanya ko kuri deba kaza deba kaci toro kukimanya ngo akashwera mugambira jeno omukazi waze kugira ki aze kumanyenda
rega hari utabari wawe hariho abakikura bari batyo rero uzahotesha nenye nukumanya byarukunda manya kashwera muri giyo rero nzabikubwira cyo gushura none ngo kimanya mukamana n'ishu tuna fide shu anyina mukamana abe babaza so tuna fide shu bimuza abatari bakubwira kusinza begese burundu babanya kutende kama kazi bato mutende kama kazi bato amaza ziri kurya banibisho mu kanisa bakwegesibwa bakumara kwegesibwa babasa kwebemera jamaka gabo bakuratirwe abacyara babo no kwegesa abana babo bakakuratira Kristo. General Cyohirwe habira ari umugeni mukuru aha mukorogo. Nyowe nintekateka nkumcyara wo mu Kristayo kandi n'abandi bantu ko kunkweze dini yanje kitinisa n'abandi bantu bareze dini yabe kitinisa nintekateka cyakubire kirunje kwebaganisa mu dini akuba twenda turi abanya Uganda twena nitwereza ruhango omwe hatukumu kujiro kwebaganisamu oguyaha jire dino ejo atunywe ndyo we dino mu Kristayo atunywe ndyo muslimu cicumba gisentunguka yihanga mwenti nkabire ni supporting echo ni kijumira kandi nshabana baturikize na munonga bebembezi twantwenda kutungura musinje gwihanga abwe ntunguka ya twena tureke kwe gasha kwa Juliet Charsima tuguzamu n'amakuru inkambi y'ebyamagara etandikira y'erwariro rikuru erya Fort Portal kandi abantu nibija kutunga obujanja bwabusha ubwo barukuragurwa endwara zitari zimwe na zimwe byona bikozirwe ubwo bukama burkwetebekaniza amazarwa bw'umukama wa Toro oyo nyimba kabambiguru rukede wakana enkambi eji etebekanisibwa bukama bwa Toro obu barukwetebekanisiza kujaguza amazarwa g'omukama wa Toro ago murundi ogwa 32 kurabasije omukama habwa amazarwa wage aga epo omukama agagamba takwenda kukora birthday abantu bene babona nishe yasalire mu yagamba tukole obujanjabi mu mwezi gwa birthday so kino kimu tutayekero kino ebiro 5 ebyo kujanjaba abana abalema orusisaro by'amagaroru nurija kora hari yabo abine biteje ebigere ebimugire nabo abine shonga z'amagufa Dr. Beyeza nuwe Minister of Health Toro Kingdom betukandi we surgeon Dr. Mukugu akusendekezebwa ba Dr. Bahinga na bajungu banywane betu abayize kutusagika ku Amerika barisero buyambi barita namagezi gabo nabanywane baba abandi okujanja boko nukwija ku marebero 5 kandi abantu ku rugombo kama bwa Toro n'emyanya ebuhererire nibo barije korwaho okushemeza bino buremezi kwebembirwe abahangu okurwo mu ihanga area United States of America. What kind of disease conditions are we targeting? Of course there are a million diseases in the world, but in medicine we have divided. We are now doing orthopedics to do with bones, to do with legs, to do with limb hands or whatever. So the most common condition we work on are children whose legs are bow legs or X legs. It should be the right to the word is ebitege, embaliga. Abantu barukurenga 30 bahereze kwikahirwa rukure rya Fort Portal okutungo kushemezwa. My expectation is the number which will turn up will be more than 50-60, but my capacity is not to operate more than 50. Irwaro rukure rya Fort Portal nirukora abantu barukurwa mu district nka Kasese, Bunyangabo, Fort Portal, Kabarore, Ntoroko, Bundubujo, Kamwenge, Chenjojo, Kitagwenda, Chegegwa hamwe nabo abarukurwa mu ihanga rya Democratic Republic of Congo. Most of these orthopedic cases are referred, either referred to Kasese, the greater Kilembe that we know. Some of them go to Mbarara, others go to Mulago. Kora munawe bongereho kandi gusabike na hanze zombeke kiyombeko. Baitu hikutekereza ngo eki na abanywana baitu abatwini. Nsoro kikora obwiro kuje kwantu kibaza humbwe. Umutima. Echenako kirungwirwa reri tiryine mahangu orukora haburire w'amagufa. Gasha kwa
Twazo makuru hagevye mzano habebembeza basya batorinwe kwebembere kigombe cy'umupira gwebigere abwe cange cyambara kandi baraganise kongera kutungura mutindo umutisanja cabe kisya ekemyake na abantu bija kwebembera Salimu Twaha otorinwe nka chairman Seka Mutaka Pauline Omugisha hamwe na Faizo Sempija abaronzirwe nka ba delegate. Omukuru gukutora nabembeza abasya abatorine kuri umupira abwambara empango gukorirwe a office za Electoral Commission omuruboma Mbarara City. Abatorinwe Salimu Twaho be chairman wambara garukine ntebeye bwanyuma yo kurabaho ati no mwesimbireho. Seka Mutaka oriona yenda kwesimba bwa chairman wa region Ogundo Murundi abira isimbe na Jackson Tsime kandi arabiro kugaruka kwesimba ahantebejo yenyini. Abandi ni Pauline Omugisha osinje inidi kutwara echo kuzwekera abacyara Faizo Sempija asingira Ronald Arnitwe kutwara obwa delegate Patience Charsima atwire echabatendekere rero Fahadi Seiba yatwara ogwo kuzwekera ba referee kandi na timu yanje yabasa kurabamu nimbaraganisa mutuza kugezaho tukwatagane tukorena n'abantu na DFAZ district teams na mno mpira gw'abacyara kanye ko mucyara nicyo kigendererwa cyanje cyo kugira ngo umupira ogw'abakazi gweyongereyo mweze nga delegate ogenda okukikirira banange ku region mbadenga mupira ebanga dene nga coachinga nguberamu naye kati sawa zino mweze nga delegate ngomukulembeze maze Gandage byumzano timu y'umupira gw'ebigere ya Chibare Singire ya Chezimbire na goli 2 aryemwe okwangura empake za Ludo Cup umzano gw'akamaririzo guzanirwa cyaye cya Chezimbire Primary School omuri Kagate Isingiro District. Chibare niyo banze kuteba bwa nyuma y'akanya gaco muzano gwaheza kutandika bitcheze imbere na Izere yateba goro yo kwinganisa nuko kweze cyuka cyo kubanza gore mwariyemwe. Chibare Izere yateba gore ya kabiri umuceka cya kabiri kandi eginiye bakiza habusinguzi. Timu munana nzuzbire zetabira mu mpakezi. Ekigendererwa cy'ekikompeti kitebenkanise kugira ngo eminyeto eri omucyaro nebase kurondaho kwerundanira tubonaho kugikwasiza tukiganirire icyo kurebera twatwine habagambi no tukiganirire nyuma yo kweshimira kwa netwaza mu maka gabo uko bashimira kwa nebeze kisinisa kandi tuyinde zirakomazoye ako mwamibwa ngoro Omugandi aba Christ Believers Temple kungera batebekanize okushaba ko mutano okubasa kushabira abazana ba timu ya Ihanga ya Uganda Cranes okubira hakanisa yabo mu rukungere Pastor Nyenda gatwarire omukura akwebembera umupira gwa Uganda at least arebe because this is what he's looking for na yenda manyengo hari abantu nkaba abakubasa kumwereka ngo nikibasika okushabo kwetabirwa mu muzano Paul Mucurezi kandi ukurirwe Evangelist Alfred Mugarura ogizere ngo ekiba kikozere nkakamanyisa abo kubasa kushabira timu ya Uganda Cranes okubasa kwetaba mu mpaka zensi yoneza World Cup umukoro gweri izoba twagutebekanisa twine kigendererwa cyo kushabira timu yitu ya Uganda Cranes kugira ngo izo mu World Cup nangwa tukuze cyonka kureke twari kikopecho abo kuba ntureba amahanga gandi nangwa ga Africa nigazo mu World Cup Uganda twakazamuga kandi tune moto yitu mu Uganda for God and my country so nanye nkumhereza warhanga nabira mu agenti ruhango go twesiga nkihanga turi kumwesiga na no mupira nabasa kuchitukorera Agebye mzano nubwo twatwinire kandi ngo gahendera gacencire agecere kintu kusima mnonga yuwogomera ha TV West Serena nuwamanya Sunday Brian nabandi abutwakora nabo ntubendezo kurara no businje
Eshaaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbireba ne kuchibwaho Chituze Farm Company Limited. Tina Events. Program okumbireba musibireje basebona abanyabona abana bakundeba abakikuru banje nize kwasirikira Chituze drink mugumene mukenywera mubeje mugwezegere mutagate. Yes, akachupa shinjuru kume. Tina Events mwebare sponsoring aba hatiri number 1 no manya ngwaba Tina atitabaroho. Nkogo mwaka baba bihiro bariomba batumine zindi tent China. Otherwise abantu babaronda. Buri muntu akakwaro dai. Kati waka nambwena kati hotabine abakakaza kubareba yashanga babatwire abantu mwena abantu abambaro mtu babine baba twara zabushenyiza nkai. Nabwecho nabashangwa hariya Mbaguta Street Mbarara City lock up 17 Central Market Bureau. Now hari ikintu cyumbere mutaka kozira abaziri haze kiryo nkiteganisa abana bato abaryo musini amo baryo mu primary baryo no barware ndwara is very unique. Umwana arware ndwara ohura ngo nkamara gigacwekire ohura ngo rectum yebarukire ohura ngo utakumara ohura ngo indwara ziryaho zakwenzurwa zabaze. Now issue yari haruto abyo kurya abana basini y'amashomera gamwe abazire no mushasha school fees but you have never bothered finding out abana banyumba ebyo kurya ki amashomera gamwe nagariya kube to the extent ngo nabasibemba bakiza kurya obuhungu bakubahereza abazire tumukubumanya abo kwate ibyayika abazire mwinokora committee mukarondo muzire oragumena chebera ebyo kurya by'abana banyu bakurya. Don't trust the school ebintu byona because ndwara hati mbire nimbuza ebebe tukumaraga biteka air like this ndio bizaba aba children's clinic ngo hati ndware z'abana barimo za rectum ruptured abana amarangezinga abamwete bakimera abamwemba baherezo obuhunga obuhunga buruvere fane ebyome bikubisa ebihimbe bumwe abwembe bozikanyire tukwetegerezwa mbwena abana bayine problem ameza shataga kumara ebyo kuriba kuriya ishomero tibine kakwate na nankani yabo omunda ebyo kureba ebyo digestive system nabwecho mwino kureba ngo mwa finding out abo kwa bana ebyo kurya are they easily digested binaka kwati nchukoro kwa mbaje ngo amarwa it is easily digested chukoro mutaka kwa na nyomarwa na shesha munonga. Now konka arabande abane bakurya ebyo kurya bukabazo munda akabankisas rikabanki combination. Now oshanga ba omusibe mba mushara myaka 23 nariyo murundo gume ari akahonga na nebihimba argayeti no kurwara tarwi konkati abana ishomero please finding out aba kubahereze nkoko no babahereza nkoko ki
inkoko zibakohereza neza mezanga wachetegereza buri kintu cyona nabo cyo abazire mufeyo tikuyamba ngo mwana wawe nanywa mate narya inkoko ki narya fish zo michebe fish jonerge so that oreka kufayo kuronde sente kuziha omwana kazitwara ishomero konko takumanya umwana wawe okaza academic konka utakwasa kufaha magara go mwana wawe abana bawe barya bata abo kwegi n'inshonga nkuru itangiye kwijomba na bitu itangiye kurwara indwara n'abashaho bazamba kazubuzo kashanga batakuzitegereza abo